kuseto tani rakiri arotini jetia kimbele de bikoro to ya mokoliga sibe county igonda no mwana bweli bankaiga buja kurpola se family yomo chwo kongo ara nene abanaba kutwa so matana bu mantanika ntake tenyi di bagali nene itakere to ngire rumwe wote asendo mapato kera mangana ya kuna be kwesi radio enti tukayali bagali nene kukwana abandi bali ka abandi bali so enzina bande tukaranga turanya le kokonya John uiba somete na banda bu bali se kurukuni tukaligia naende bamonda tembe pledge naende na tu bwana mtanze kurukuni ritangani akabanda kalikara ali agazini nage kubi ya donate for the purposes yo kendele John ali asana yakabere nagamba n'omwana oyo gusoma karatina wateba nosetuka karatina university nangereza nakyo buli tuvuye feasible tubeseri ngawaka na kile semester ne university semester chile nani nataka ndiirerega umuchango urimo gukora rero bayiga oshugulikira omwana oli owaja kana university umukinyo ya oyero soiro university kolengana kunangereza modu tigere to woten asendo mo patron I remove that agenda katubade jam December tobe junior somwana so that in the kiende yonsia ende school uja tuwa mo affair tuwa mo nili city PFPs semester ikina jege tanga ni kwa terra again still as a tilimbu atwa no chite sesi nyane because some of the members no mu kana tegaiga munda etene ndi munga njire ngendera ko mu ajuwe chibe sejo bako kana ko rusu iki akabere